Jam e kisi e mon miɗon hiwra salmina landa sitanala yala taw hara onon eɓe mon ɓen fo hiɗon e jam ko min Aminata Bari Canada ari ɗo ɗen firangol on e ɗi bindi an komi windi kon fi jabagol musidɗo men on e monsieur Iloba batte o live ko waɗi kon ka o holliti ɗon jama on ɗi audioji komi waɗi kon e platform kami woli ɗon fi position an on e hoore ko woni kon feƴƴude e nder UFDG hakkunde monsieur Ousmane Gawal Diallo e Alhaji Sellu komi holliti kon e nder audioji an ɗin mi wi'i min façon no mi yiririno murandum ko ɓurayno kon ko yoɓe faamondir sabu nasi ɓe faamondirali parti on no a risque min ko non mi yiriri e ɗi audioji an jaka ɗi jinduno moƴƴa han e musidɗo men on Iloba ƴetti ɗi waɗi ɗi live o woli ton ɗen piji buyi e nder live makko on koko woli kon nder ton non e piji gono ton miɗo faala ɗi jaabade mi jaabota ko non ko mi wi'ata kon ko hors sujet e si mi inni ko hors sujet c'est que e nder live on on jentiti ko mo moƴƴa on yiyay musidɗo man on imo wolirde émotion piji buyno ton ko émotion o woni wolirde miɗo faami mo non goy e sengo miɗo faami mo parce que fewndo ɗo e ko woni kon feƴƴude e no tiiɗi e makko e no tiiɗi e innuɓe ɓen fow kamɓe ɓe gollirta réalité on mo inni noon gollirta réalité golliray faali mum ma ɗum golliray koyɗol ha miɗo tamɓini ɗum ɗon sattanay neɗɗo on donc ka woli ɗon émotion ɗum ɗon mi jaabotako mi hollitay mo non min komi juriste jo mi innali miɗo andani ɗi fow kono beru ko mi andani kon fi mum ko ɗum ɗon mi wolata ko ɗum ɗon le kadi mi windata faalaɗo yo ƴettu mo faalaka yo accu wana fow woni juriste par ce que kanko e nder vidéo makko on o inni himo weltani ko tawete kon o janga o droit awa no moƴƴanimo minen kadi miɗen weltori e batte ko min jangi kon droit on voilà si tawi noon minen komin wolata kon kanko o innay wona noon woniri haray ɗum ɗon vraiment kanko kadi ko position makko on himo wawi ƴettirde no faalira wo kono no wona woniri wo min goɗɗo darotoɗo ñalorma teɗɗan fewta e jama on wi'a kanko o loppitaka e sariya hara non nokkure ka o woni ɗon himo andi ko sariya gollirte kanko tigi himo andi ko kerinta kon bano adama ka o woni ɗon France ko sariyaji ɗin kanko tigi himo andi par ce que himo andi ko honno o immorno mo andi joni ko honɗum woni wadde ko honno woni waɗirde piiji ɗin mo ardirde hakkil himo andi mo andani fi honɗum himo andi no wona woniri wo feere ala feccere feere ala si an a gollirali sariyaji ɗin sariyaji ɗin hollete awa e hiɓe wawi ma gollude faami ka enen non guinéen ko faala ɗen kon lagine koko wiyete kon état de droit c'est à dire ko état ka sariya gollirte ko ɗum ɗon faala ɗen awa en wawata wedditade sariyaji men ɗin en wawata kadi wedditade contexte men on min noon toujours ko fi ɗum ɗon mi arata mi wolana en ɗo mi wolanta on juri noppi de
miɗo andi woɓɓe goo ko njuuri noppi faala nande kono min mi wolanta on njuuri noppi si mi ari ɗo ko wolangol on sariyaji ɗin no ɗi woniri non si ɗon faala ƴetton si on faalaka tertoɗon awa fii honɗum mi wi'ani min façon no mi yiriri non o probléme e nder UFDG miɗo tamɓini ko ɓurata kon ɓe wallitade ko yoɓe faamondir Alhaji Sellu e ministre Ousmane Gawal yoɓe jooɗido ɓe faamondira ɓe yewtida han ɓe faamondira par ce que si ɗum ɗon on waɗali waɗay parti UFDG on a risque ko holno parti o wonirta a risque go'o déjà eɗon andi monsieur Ousmane Gawal ɓe poursuivi UFDG ka suudu sariya ndun jonni ɓe gonga nde laabi ɗiɗi wi'i UFDG jokkali sariyaji mum ɗin e façon no ɓe yaltiniri non Ousmane Gawal donc Ousmane Gawal no doit artirede ka UFDG ɗum ɗon ko décision judiciaire joni noon mo inni jokkata décision judiciaire simo wawi goy simo faala kono yo habbor kadi tallal lakke mum ɗen par ce que ko ɗum ɗon woni ton yo habbor tallal lakke mum ɗen ɗum ɗon ko go'o kono min komi windi kon wona hay nden toɓɓere ɗon mi memi e nder bindi am ɗin min mi memu toɓɓere ɓurɗo nden ɗon mawnude par ce que eɗon andi min faaletake wolde piiji ɗin fow kono si min atakama haray ma min defando si min atakama ma min defando tentine non si tawi min atakama e hoore ko min jangani kon fi mum ko min andani kon fi mum si tawi mo wona d'accord e position ji amen ɗin yalti tun wi'i kamɓe ɓe wona d'accord ɓe lilta ɗon fi honɗum ɓe wona d'accord ɗum ɗon haray ella o wala kono innugol wona d'accord e argol kadi faaminkina ko min jangi kon min anda ɗum ɗon min andana fi mum ma ɗum ko fenande min woni wolude on andi ɗum ɗon haray on attaque directement gandal amen ngal donc haray ma min yalta min defando awa e nder defanda gongol ma min yaltina piiji ɗin no ɗi woniri non ñaaka pay par ce que ɗum ɗon kadi woni ton donc min toɓɓere komi woli kon fi mum e nder bindi an ɗin no ɓuri ñantowude o poursuite ko monsieur Ousmane Gawal waɗani kon UFDG ko honɗum mi woli fi mum min ni go'o ka leydi men lagine parti politique ji ɗin fow no e ley saria ko wiyete kon la charte des partis politiques attention buynani miɗo wola fi charte de la transition ko woni kon non wolde fi mum ɗo wona charte de la transition ko la charte des partis politiques ko sabu on charte des partis politiques ko ɗum ɗon woni saria parti politique ji ɗin fow doit jokkude fii heɓugol agrément maɓɓe on si ɓe bonni kadi on charte des partis politiques ko sabu kadi on saria ɗon ɓe wawete ittanede agrément maɓɓe on ɗum ɗon ko yo parti politique ji ɗin andu ɗum ɗon de awa e nder on saria ɗon no windi ton ɗen article numéro 3 ɓe andana ɓen fimu yoɓe yawɓe jangoya article numéro 3 ko honɗum wi'i no wi'i parti politique ji ɗin fow no duwa tawede e laamateri ndin fi e nation men on
c'est-à-dire laamagol fii no doit tawegol fii laamateri leydi ndin. On andi ɗum ɗon ko obligation parti politique ji ɗin, ko sabu ɗum ɗon ɓe tafira, ko sabu ɗum ɗon ɓe sincira, hiɓe doit tawede e nder laamateri leydi ndin. On faami? Donc batte on article ɗon, si tawi membre parti politique noddama fii yo tawe e gouvernement, parti politique makko on mara droit sanctionnugol mo sabu ɗum ɗon. Parti politique on mara droit, parce que parti politique ji ɗin fof ko ɗum ɗon habbora. Parti politique ji ɗin fof ko ɗum ɗon habbora. On faami? Donc gouvernement laamiɗo, c'est-à-dire laamiɓe ɓen hiɓe mari droit noddugol membre ɓe parti politique ɓe faala ɓen fii yo tawtu gouvernement on, fii ensemble yoɓe laamido leydi ndin. Faami ka? Parti politique noon si inni sanctionnay tawtuɓe ɓen laamateri ndin sabu ɗum ɗon, parce que ɓe heɓali parce que ɓe waynaki, parce que ɓe jonnaka autorisation. Non, ɗum ɗon ko illégal. Ko illégal parce que on autorisation ɗon wi'ete ko implicite, c'est-à-dire goɗɗo habbotako han heɓa on autorisation, parce que normalement parti politique on mara droit salagol. On mara droit salagol ɗum ɗon, parce que ko obligation parti politique on si tawi goɗɗo e maɓɓe membre ɓe maɓɓe noddama fii tawtugol gouvernement on, hay si tawi noon on parti politique ka opposition tawa, si tawi membre makko on ko fii tawtugol laamateri leydi ndin, on tigi no doit yaade. Sina ɗum haray ɓe bonni article 3 saria ko jonni ɓe kon agrément maɓɓe on. Awa ko ɗum ɗon doit ɗum faamude. Mi jonna on ɗo exemple daɓɓum. Exemple on mi ƴettirimo hella France fii yo musidɗo men on ilo, par ce que ko ton o woni. Donc miɗo tamɓini haray hay si tawi o inni kanko mi weltori ko o janga kon, kono miɗo tamɓini gandal ɗon haray mo jogi ngal, par ce que ko France ton o woni, et puis komi woni kon wolde ɗo ko France ton waɗi. En 2007 Bernard Kouchner o toɗɗano fii yo tawe ka gouvernement Sarkozy. Bernard Kouchner non kanko harimo tawano e parti politique opposiɗo e parti Sarkozy on, kono no wona woniri wo, Sarkozy toɗɗino Bernard Kouchner han o waɗimo ministre des affaires étrangères. En nanali Bernard Kouchner no yaltine ka parti makko sabu ɗum ɗon. On faami? Parce que e nder démocratie ko ɓurata kon moƴƴude ko yo taw hara tendance ji politique ɗin fof no tawa e nder laamateri ndin, ko ɗum ɗon ɓurata. On faami? C'est pourquoi parti politique si o laamike normalement kanko kadi e nder gouvernement on himo doit toɗɗade membre ɓe différents parti politique opposition on o tawna ɓe e nder laamu ngun, e nder laamateri ndin. Normalement ko non piiji ɗin doit wonirde. Awa tentine noon si tawi koye transition kadi wonɗen. Tentine si tawi koye transition wonɗen. On andi CNRD wona parti politique. CNRD wona parti politique, si mi haali ɗum wona fi ƴettangol ɓe ma ɗum fi accangol ɓe, kono ko ɗum ɗon woni réalité on. CNRD wona parti politique. Donc CNRD wawetake wi'ede ko parti au pouvoir
maɗum ko mouvance, maɗum ko opposition, sakko wona opposition no woodi, maɗum wona sugol impeji. CNRD wana wana ko ɓe innata kon France e wana de la gauche, de la droite, maɗum wona sugol impeji. En réalité, si tawi hiɗen faala liltude haray kamɓe ko honto ɓe duwa wonde, kamɓe haray ko au centre ɓe duwa wonde. On faami? Donc, c'est-à-dire wona yo jama on yiril ko CNRD woni kon toɗɗade nodda yimɓe e tawaɓe ɓen e nder parti politique ji ɗin fii yo naatuka gouvernement, ɗum wana ella ko non duwira. Awa si tawi non parti politique kanko o wi'i sabu ko membre jo makko on immi yahi tawtoyi gouvernement CNRD on ɗon o sanctionnete, o yaltine ka parti sabu ɗum ɗon awa haray ɗum ɗon ko fajere molanade. Haray ɗum ɗon ko fajere molanade parce que haray on parti politique ɗon o bonni saria donnuɗo mo on agrément. O bonni article 3. Si o bonni article 3, haray ɗon o waɗi ko wiyete kon acte illégal. Awa waɗuɗo acte illégal wo yo andu himo wawi kadi sanctionnede. Himo wawi kadi sanctionnede. Donc ko wattangol yila. Ko wattangol yila. Minen meɗen arde ɗo biru ko men andani kon fi mum. Meɗen sappinande on piiji ɗin no ɗi woniri non. Fii on wawi wattande yila. Awa si tawi wano musidɗo men on ilo kamɓe ɓe wi'i hiɓe weltori ko ɓe janga kon. Awale kadi ɓe jentitota ko janguɓe ɓen. Ɓe faminkinayi faaleji maɓɓe ɗin fo ko ɗum ɗon woni réalité yon. Awa haray ɗon dan puccuɗan hollande. Haray ɗon dan puccuɗan hollande. Voilà, ko wattangol yila tum. Nani? Mi hatta hanɗo. Dan déjà audio on o juuti kono hari nun ko firangol on seeɗa. E bindi an ɗin ɗo fi yo jama on faamu. Merci beaucoup. Hiɗon weltana, hiɗon jarna, jam e kisiyemo.